kawinin adik-adik. Kita ke-12 adik ya. Ni aja saya tua sekali. Dan mak aku ya kita kawinin. Dipa-dipa kuti adikku. Dan kita mak saling pandai wadah piaki. Umak kita, ubak kita mangka lagi. Nyak ada gunti umak kuti ya. Idan kita dikumpul. Hagut tiu, kita lapah-lapah. Kami imu aluk sana faida ya. Jangan lupa di ayukmu ya. Belum lagi. Tapi ya kabar kita sehat kau ni ya. Alhamdulillah mensehat. Nyak sapuna muni tulung doa ya kita panjang umur kau ni kita. Api-api dah masih cawaan ya. Sudah. Amin amin amin. Oh, Assalamualaikum. Oh ya, ayo ko cek dipanui kyo adik-adik ko. Gola kuja si Hawidah. Aman paija ngetop nah hauja bos. Hawidah jalan busale. Nah, iyo sinada oh dang mak kita si ingotan adik ko. Dipakuti elak pai kok jama-jama Tuhan. Ingat ko kita paija sanga Indo, sanga bapak, umak paija oi beri sago ngahui kita. Jantan pai kagasayan adikku. Nah, yusina ada ya. Nyak haga bu pantun pai don, dongi pai pantun kudon. Pawak-pawak nyalai di gumu-gumu. Adik-adikku bola dipa, kita dang mak kompak-kompak. Untuk don, sina don. Idongi mak ya. Sina ada ya, sehingga ku cawa kamu ongka bagi, habis sehingga ceritaan. Dadah. Sueg, nah, perdamaian. Ya, duduk tu jangan. Jawa. Ati kabar ikuti sehat. Alhamdulillah mun sehat. Sina saya kudu ko jak Jawa. Nya saya ku pegoto sehat badan, sehat kucikan. Ya dah mak. Nah, sina dah. Nih ingok ko kuteo, kol paham kuti. Saya diti panungguti campang 3 sadang lupa. Walau di pa juga ku tidak lupa di kol pahamu ya. Sina dah lohatku. Iyo ko kita bahagia ti campung. Mulan jatuh ngah musung kauntung musung 5 balak-balak nihan. Kita ngaho hagang aku 5 muna. Cak adu uma anjawah pa ikuti anakku, cak nanya kepanasan. Uma bu kipas. Nah, sinada. Jawaku dikuti dang lupa yo, kon pahamu panungguti campang 3 sayo. Nihaniko kuti jauh-jauh. Nah, kita kok sumapu dihago. Kita kok tuha-tuha. Nya ati siting haluanku ku tarima. Nya nagi masuko badanku sehat panjang umur. Sinada yo. Jawa dukuku dikuti. Di pahne. Nya agak cawa ku diniku ya sangat cuti. Unga ijan nya tipogu
ngingok ko di pani maulah mulang. Adikku sayang, bak naniku maulah mulang. Ya. Nah, adikku maulah mulang. Du aku boti sanipa juga. Adikku pona dang uniga gancang damulang kaunyin kutiku pona aduh nggak ijan. Aduh ya ya di pani ya ingat aku ya walau kuti di paju ga Ini tolong kuti kado. Ya kaki berkuliah pudan Siapa? pamin. Maaf nanti. Ini tolong kuti kado. Ya kaki berkuliah pudan Siapa? pamin. Maaf nanti. halo dadah nyak sana api ya kabang putih idan kita mulang si haluan nyak kok tiram di kote kote sihat unyen mawat juk kabaro de nyak aja yo dang lupa yo sihat dah kita yo we dang mati yo aman cak Tuhan gak mati dan harga yo. Nah, aduh, Lagi terus. apa lagi saya jawab. Idan kemadua. Idan kutiguknya aja pak yo. Halui payanya aja Kepira otak. Pak Tia. Kok aku sopok. Aduh, dadah. Aduh, dadah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mendak amat pandai lapas si Rena Jimmy. No. No, pandai lapas apa yang aja pandai lapas. Pungumo ya. Pandai nak cak masa apa zaman mangan. Ngagukuk baca lo. Tapi di suakona yang tak kena dibangun pun dengan esok pasangan aku jago juga. Jadi kamu bukan di rumah. Ya, mantap ini apa lagi? Sama Hendra kalau gogahnya nah ringan nih kuja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galauku Yati, didudukuti Yati ya. Nyakja anak ke-8 menghitungan genta. Umurku 54 tahun ya. Api kabarku teh, adik-adikku, ayu-ayuku hinggona kita jak jauh si doa-doaan sihat ya. Alhamdulillah. Sepuluh kita jak jauh si doa-doaan adikku, ayuku ya. Dan kita jama-jama lupa si sopok-sopokan ya. Iyo, idan dah kita ke rumah yo, tiyo, mari kita bangit kumpul-kumpul ya. Idan dame, naik koce, yuk sana, Salih, Ipin, ke unyin-unyin kita anto ya. Kita tiyo.
tiyo mai kita cumpul ingok kok tepai kita kok sanak paija kita kacak halau pondok ya kacak galak ku ingok terus kita kan halau enggak pondok halau api cak ubak saudah kutin nah iya ingok kok tepai sinada yo kita sudah nenjak Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, aja ya. Si Saleh, anak Jalan Jambi nomor 10, iya. Lagi nunggu anaknya nomor 2, saya golongan si Bimbi ho. Mai ikuti bola pandai yo. Ya si kau buhaban ti impus lah pai kok. Tolu bingi tolu hagani sija ya buhaban jangan kuti pandai iya. Sinada Salih anak Jalan Jambi nomor 10. Yo sinada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Jalan. Tempat tanggal lahir Campang 3, Oku Timur, Sumatera Selatan, 29 Juli 1971. Pas rekaman ini dibuat umur saya 50 tahun. Alhamdulillah nyak ganta kok buat ngoman anakku tolu. Ngomanku jelma Aceh. Golag ubakku Jalan Jambi bin Sonin, umakku Maryam bin Mahab. Alhamdulillah kami sikam 15 mi adik. Tolu bolas mi adiknya alhamdulillah kok hoge. Dua mi adiknya kok sampai umur. Saya sampai umur golana Agus nomor 9, Lukman nomor 13. Nyak nomor 11. Saya Tuha golana Halimah, nomor 2 Hawidah, nomor 3 Saripah, nomor 4 Samsiah, nomor 5 Duroni, nomor 6 Nur Hasanah, nomor 7 Arifin Jaya, nomor 8 Nur Hayati, nomor 9 Saparudin, nomor 10 Fahmi Jalan, nomor 11 Rusli Effendi, nomor 12 Haryanto, nomor 13 Iskandar. Nah sinada saya sikam lokok hogi ganta alhamdulillah ganta kok bola buang ngoman kawat anak bahkan kawat ompu gantanya kok sekitar 30 tahun di Aceh tapi alhamdulillah bahasa kemogi lokok lancar. Saya paling ku ingat kok paija lagi gonek sikam di Tiuh di Campang 3 bahasa umak mulang jak tongah mak kuntunggu di lombahan loko unggah ijan sikam bobot pusungan umak lom kuntung api kadang umak joget-joget sana oh tuanku tunggu kopainya di lombahan di lom gati tiak mari kutija. Nah bahasa ke mangsa semua pupu bobot kadang kadungdung mangsa jak tongah kadang kami sikam nganek ti sopi ko di gawang bu bobot kadang pungu-pungu ti sopi lamun sebenarnya kenangan sikam lagi koni tapi saya paling pengen ko sikam waktu sina bahasa sokop ibi mongan jama-jama dikumpul ko masa umak ubak ngawi ko sikam jak mangsa tongah iwa ti nyopo jarang amboli bias ting nanom jadi mongan sokop ibi api sewat tikani. Alhamdulillah mingotok saya gumayo gutiyo idan kita kumpul adik-adik siapa saya lokok saya itu kumpul insyaallah menurut gajoki panjang umur kita nanti dikumpul si haluan kalau lokok panjang umur apalagi saya ayo ikut cindo kaunin tan adik-adikku tan kiai-kiai alhamdulillah polo cindo turunan nenek moyang tan di pulau mak kombina mak cindo ya nama adik ya ayo ya sinada rekaman si jago baik kegunaan untuk keluarga kita. Jadi mau kita si sopok-sopokan sopok juga di rekaman si mari kita tando induk kita keluarga kalau papi lagi lo kok tinggal terima kasih insyaallah kita si
lokok si haluan di bubuka muka di Tio Campang 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan adikku men kita dari rumah yuk nyak siap dan kita rumah yuk tahun muka yuk kita rumah yuk kumpul mari banget kita cerita bahari ada mak cak mukai pahami sihat kau nyen kuti yo alhamdulillah kuti men sihat kau nyak ya mak sihat do kucikan galak kucikan saya api kepan ulung kuti dinya aduh sinada yo. Aja ya na si kan pocak aja aku mau ring na. Kayak tu ni mak sihat. Nah. Lah, ya lah apa na. Aja pocak amun ku di kota bange. Dah. Iyo dah. Halo, assalamualaikum. Nyak kana api gawe kutio payu kita menaga rumah kumpul kami. Tapi macet ganta kita. Bola mogok kau nyen gaduh menjuk sina. Api gawe kutio lagi di pa bola. Oh, yo. Menjuk sina payu. Gaduh dah menjuk sina Hah? Mawat payu. Api saya mawat. Saya kutik itu agak ada, agak lapa, agak ngunjungi menu yang tio. Ya dah macam, anjuk sini. Ada dah, anjuk sini ya.